UMLA juga maulai ubak Brastar Marbanyang mentaga sengi kakan artarik unaitung arajar apulai ulah pelong ke jenis jurup yang kesurok ke betul napok kesenang maulai. Dah kebayak kejat dadu lat jauh nong kuar hadu manapoi hadu maulai nong Bali. Kini kajing let jurup jungu rengkat kajingnya donlang USV traffic ki engineer jangka pilih National Highway bat kumjuru nak kata pilih jangka jela bat kumjuru kirang bat senong kalau men pek ban kami ban puduna ya kajing deng kali ke betul napok maulai. Ang taban pek turu man lap man bu ya jaka man syak penhiar bat kentiu ya kinong let nangwan hakani kajung let jurup bejongki nak kaliang jong MLA rengkat bak kajiran langki engineer baki pulit kilarai ban terwa caka sarkar ban teino ya ka overbridge lani ya kalitiai na jerong sun kemudian hapok morai petrol pom namar bagani ke jaka Camden ke jaka ban cross na siliang hau juga poru wang badakan di kajing let jurup ya kan ka surok kalong ban light na kajing sakot kali kabaju tak sibun ya kali kawan jagi pat ba akan dikatahan bat kamtam akapor bagali school kena school kapor wenong tray bat kiwi de kipat ba kibiyat bat kibalik lemba jong kan di kasurok na kaliang jong UMLA ulapan babun simkhia ya kani khana man weng di kajing jagi pat ba haba kimat akan let kawan nangnya apa namanya apa sih Pak dua apa bidangnya keren di Pak nang ni kalau nang ni lak dongkap ke overbridge deh overbridge kan maru ko mangis tu na school diberi dongkap ni the for the safety number 1 the number 2 part pada kelado tu overbridge layar tempat yang kerja traffic ini maju beri bingat cina ni dengan om ya engineer ni i pada dulu ni lulusan overbridge kan nang tu dia nama bahkan dia pengahat lang trong office tu yang ba ada keren lah jadi saya coba ya dia kan ke nalar tu jadi dia nalar ni orang kamban hai hap dia hanang ti sih kan dia tham kan dia makan Islam adu dah jadi bang sombong ini kipas sana ni. Ini kipas sana dari mana ba? Yuk dari inisial. Oh, inisial ni. Nah, biar keren baru inisial. Kita blok dulu nomor bang, bantah harus cross. Benang lalu betul kan safety kan, pas ya ketika jaga traffic ke, tadi apa plan itu kan, kami second baik, ada dokter di sana, second berkompres dong. Ini itu juga itu, sambil tunggu kan benang, kan lo. Katu kan nong nang ni malah taksim no ko ano kanala na ko paham kanina dia buat deh mama kata pun apa betul long betul ini pas betul tak apa betul sentuh nang ni sih apa kali terang lah ini apa sah? Asin ide ini sah. Ba, kasulong no, long dalak slap, lalu di kumbasak. Long apa mana ketemu ya? Benci terapi itu. Oh,
Mata kasih piwan ban jureb halar kai lasang ini piwan bertrafik berengineer. Kani ketika problem Indonesia kami ke barang mentah, hawi dia berkamulai ketika jingkring kali ketika balak ada ki bun snem. Kam tam ni ini ki kindiat benai dia sing lah menong kalau nang jur. Ndai batang ki pai ba ki pensau ndai wat ya ladi. Abang mi abang ya yang penukam ni ki ke lentian. Mo akaleng dong senong mulai ngui ya kani kecing ya penbet yang ni si senong na ki senong di papel ngelayat mene kinong na kinong kit kam senong na po nong kwar nong lum ter hadu na po ni po menaduki de ngila identify ya ki spot ki balong ka daw jong kecing teng kali po mulai bat na kali yang katungi ngelayat na pet dala ki jong kiman pan smotu ya kecing ban nakal yang jong traffic department ban kin sawan mo ban wara ka solution kumno ban at least ngamong bangila ban weng ya ka jingteng kali makani ka problem kam dai tanghani dai ka soslong baru ko bai dai ngini le kan la ka ya kumno ban penduna ya ka traffic congestion habidi hapo ka snong maulai habidi bakani le sing la manong mo kani ka responsibility kani ka message ka responsibility jom om tang jom ki driver la kalong kinong nya taxi la kalong kinong nya bus la ni ki banyak auto la ni ki private drivers tu kam dei tang ka responsibility jom kinong nya kali dei ka dei rupat ka jingit kri jom wei nong song snong bat ki passenger ru penong kami ya ka public transportation ba at least kri bandon kata ka bagi ka traffic sense no hang nu bari ban penyeng ya kali hang nu bari ban hiar kam dei ban long lemu no ngin syuhar kat pemen ngin kieu kat pemen par ngit scam kani ka way ka ba nakaliang dong traffic department kan identify hangnu ki jaka ki ba ki kali kamai naduk ki bus ki taksi ki la ban kieu penhiar ki passenger bat ban pentip si ki pat ba ban ngait scam du pat ba ki pat ba ngin sawan su pat ba maka kum ba kalong mentahi syuhat ban ui ya ka ka jing bat nakaliang dong traffic kan persang pat ban solve ya kan dan sawan pat manora itu solution akapor ko biang ban ngin sepen benar rupat cepat ba mapno bangin le ban pendunai ke jingteng kali apo ka sinong mulai Ini jang kepedulian lo rasa dan kepelan ban penhai itu surang naik plan ba MP kata ka way ka ba ngarang keren ngan mangi hapan khot ya ka PWD namar kani hoi traffic upet ya ka jingya jongki kali lengi sutu pan utrai jong kani ka surok ban umdai traffic umdai mangi sinong ru mereka PWD department. Nama kata tahu, la don rengkat kena mengin identify. Inu jaka, la kilong ban penhe kendiat la kolong kalat, don kalat. La ni buat ban identify ru yang taki embankment baki disembankment point. Baraju poru ban perkat pakai inu. Iwe pat ki bangin persang ban solve, kumno ban penbha ban perkat ru ya ka safety joki nong song snong. Kumbang layat mene la da ngatai pidon layaan sina po nong kwar ketika blok 13 syadu seni seneng ketika highway nrei ketika ba ki pat ba ki ya ki kena school ki ya ki bedang ren nrei ki don ki teng ba don bla satra kali bla ya pru angtei ki accident ingin me keren dan rei ngaso ba is high time ba katu ka stretch hang tu ka ketika highway kala de bandon ka footpath kanum la banlong bangin sia sa na po surok kani ka bu ka jingma ya ki nong sok snong tengilai keren de nama kata tahu ki PWD ki don baki kin pej ya kata identify bahagi jaka bangila dongkam kelalong urgent di pentip limba jongki bah la dongkam bandon ru ki footpath ki ba biang kayo sungo makadon gawe ke nyakron femena bodon engineer ban ai ban perkhat ya overbridge so i kata kade ka bala long mo it's high time actually nakaliang ka jongang ong haba ngapej keladon ke dongkam lai keren bati ki PWD officials ki badai na po ka National Highway markum ju ru na po ka Central Division na marka hap artli ki jakang tu bi artli ki division iklai don lang mene lai keren bat ki ngong identify ka spot kanon ka spot inspection ban identify hanglo la banshna ya kanika overbridge no namar balai kani kan pensuk ya ki kena school ki bahap ban cross ya ka surok kanumbu iki ki jingma kata kadi number 1 and number 2 pan kalong ba kanyarap tu pan ban is ya ka traffic congestion bagi kinum penokam
man cross ling ba ka surok ladak la don ka jaka bakin cross na jrong ya kata na kalian ka jong ang lapin pau pan na kalian jong ka PWD kin sa identify ya respond mo kin sa page ka financial implication ngin bu ha ka government mo ngin bu ka government but ngin press upon ka government ru bakan ni kalalong ka badongkam tada ki perkhat sya nam ta ka safety jong ki khna jong ki pajba badaju ukur ru ban is ya ka traffic congestion hapo ka sinong maulai balada upat ba ubawan na kanunu jaka wat na ka bar state ru ubawan menrung sa Shillong ka gateway sa ka Shillong hi ka sinong maulai tilada na maulai hi kambiang ka traffic flow kan kata ya ka sor Shillong hi baro away dengan so ba mo na kaliang jong ka traffic police kan simkya ban yes kem ru don ginu bang hapan pensngu sa ka sorkar ru ya kata ru ngaso ba ka sorkar ru bat kadok kapan simkya